Selanglo arat kedoan ardiwang nang itu kecing hon pen Dr. Solomon Ingleng labang so video nang itu nang kelang number apen kai ke seme amana peng pen nang itu labang so channel nang kelang number nang itu kelang lo pan seme suri surya ke churu pilo bini ko piate sini li ladak karja pen li labang so acha tai long kelang ma lagi ladak tarapung mate to kulang so Gospel Evangelical Church labang so Lutheran Church along ladak tingkan hokep silver jubilee katalon pon ame pipon lo lasinon labang so da mapor laka alhi kang thum karne por nangle tanglo lasinon malam so pite alhi nangle to pan nabaklan po kang thum karne yang baklan pon to lasi non labang so a video ke chengpen kiutan seme nangle to nanglang pon dili labang so silver jubilee labang so tarapung mate to kulang so labang so Lutheran Church along ada silver jubilee katalon pon along lasi nangle to ke chengpen kiutan bang so video nanglang karno ma ingthurlo ulote bang putin Richard de Paul pen phi aramar dong pen le tamasai pichun pontelana Lalu berdam pacar domna. Kang today seringat kedo nitum kasiki kerja dardam. Hempu nang nitu makai nitu macet helong. Manghume mepen kang jinso kadia kerap kang hon kipi pen posi. Nitum labungso monduli ki ardi pen. Pini laningkat pokep kecok labungso serdeli namumang. Labungso namai nitum kipilong lakenang kang jinso dan pusintum kroy. La penonopor labung so monduli labung so kahang tegapan labung so anglo la labung so lama a symbol like kahang teg david symbol of victory la labung so kahang teg kewal nitu bang teg labung so kalibon ta ditum methang aphanta la pen nan narade khodai si jishu no merapan ardom amen. Labang so long atheke labang so kachiki mo long lase labang so ganda hai
Lepas itu mana kacamata halam teknik data hai souvenir alu atheke purkimo alu sedame topolo sedame tu lamang so purkimo alu ke mana ading alu si dojoi po acha mana kitab alu si dojoi montabe lamang so along lake munir to maphan kaike theklo aling si lamang so parimain po pacamata po pachikimo po lasidiri no lamang so kimo along nili ingku ponpo lasi nili monduli pen ke patang lapen kang poram supo lapen karjong kang thir amen pen nilamong sa along ingku ponpo Silabong solong melong ketok langkalahelo Tokolang so GL Church Basataro Lower Tarapong Golden Jubilee 1975-2025 on 19 January 2025 the 50th years shall be a jubilee for you. Levy 25 and verse 10 dedicated by Reverend Barnabas Terang, Chairman GL Church Karbi Anglong, in presence of Reverend Sudarshan Taro, Associate Pastor GL Church Karbi Anglong. Nasiladak nili only palok que lazo next como así que Terima kasih.